Jamie Kasujja, omuyimbi abera Jamie Culture. Ate okuyimba tekuliiwo. Sogea mukaba atali kuwatali abide kisitogera ku show. Yeah, this is in my altar. Kati okuyimba sina yazonga lwosa music I'm preaching. Sort of stopping up preaching. Nkubanga microphone teriiwo. Mutegedde twalibadde nsaba wanonga abagenyi ngazi Jamie Culture mweza. Atali ku stage. Alina Kasujja. Ndi musajja muganda omuze wa senga wange temuweebula musoka muje ku kamera muje ku mwe muje ku kaira bono aliwo oguy brand yecha brand ngoti hapa wewe bati bane musoke bade musoka musoka kumba ku kamera ze bangu Musoka kwa serikali kwa musoka ku kamera wano basi tunakanye kisoka journalism disrespect uleyo Michael sampu kamera za mwezo muje ku kamera no mlekula atanyinga sana umejaa nyumba sababu ya hao mbataka mdamo bakali set up ombala aliwa hawezi kana aliwa likai wacha nzaliwa ashenza linye boda ulio msia ulio mkali doctor kali akai sasa funga yeye funga tule leo mabeka funga yeye you stupid abali bagena kulia kumbe kwa manyako mtu nabisiaga that guy is a gay kula wao yaliwa uyo mwe atali wangu mogera kwa uyo mwe mumulire mumuteke munda abayimbi baje kusenta zabwe omanyako this is Uganda, this is not America. We are not gays, we are straight bastards. You enter the car! You're stealing my music? You get it? Get him! Person! You fucking... Indonesia na jikoze lina biyo batalero mulalu Dr. Kwata sagala wano muntu Michael abayibi balino kuli emmereze ndi wano siri mulalu naye abo bagaye batina music wange man otegete sina chengia mami sali yakola ise good music kuleyo nawe Muganda wange nyina sente ku account yange kimanyi bulungi bano bova Muganda Leta kulia cheke yange blank tape. Leta blank tape manyoko. Kwata ko. Ayi tabawa ndoka. Bale mumenya. Angena munyumba. Mike yanda be mama ndese. Asikira kana mata kwaza. Hey!